Kia ora koutou. I'm Reno Tiri Kātene, me ma parimata mō te Tai Tonga. Ko te kaitō rakapu tautohi tōko Rino Tiri Kātene, kāore paku wehi ana ki te kimi pōti. I welcome our friend Doc for his candidacy for Te Tai Tonga, just like all other candidates that are stepping forward or will be forward. I whakaikoatia e te Pāti Māori te pūkeka mātauraka Māori a Tākuta Ferris. Hai hoa kakarikia Tiri Kātene ki te pōti taka whānui e kainamu mai nei. It's a big step to, put yourself on the front line and, stand up for trying to, win a seat in Parliament. So I mihi to him, I mihi to his whānau. I te tau 2015 i tū ka pōti taka whānui. Me te aha i mere i hika a mei riri rao ko metiria tūra i a Tiri Kātene. Me tāhana whiwhi i te whātekau mā whā orau o ka pōti te oti kātu. He o te anō e ki ana Ferris ka rea reipa i eke ki te taumata i wawata tiai. Tui nui te hikaka o te iwi Māori i te rirohanga atu o ngā tūru Māori i a te Pāti Reipa me tō rātou toko maha. Engari roto i ngā tau kaore ka ki te tohe mō ngā kaupapa e titia nei te whenua. There's so many things that we can hang our hat on, and I'm very proud of, as a member of the team, to support Jacinda Ardern in our coalition government. We are doing record investments right across from regional development, supporting Māori whānau and businesses. Kai te noho tau ka rāhui a COVID-19. I te koreka i tino mōhiotia mō āhia hiki ai, tērā ka whakataira ka pōti kararupea i a tātou ka koke whakamuatu ki ka pōti taka whānui a te hepe tema. Whilst I haven't been thinking in too much detail, I certainly do hope that by the time we do get to the campaign, that we will be further down the restriction levels. So that we may be able to freely interact with our whānau. And, I'm an optimist, and I certainly hope that, we can have that engagement, kanohi ki te kanohi, which is so important. Mā te wā e tohu mena ka mau tōra nei i a Tiri Kātene tōhona tūru, ka turakina rānei e te takata hou e Ferris. Hena re te ai ka puanaki, Tahu News.